Zamisli trenutak kada shvatiš da nisi samo kap u okeanu, već da si deo nečeg mnogo većeg. Univerzum neprestano komunicira sa tobom kroz energiju, vibracije, svetlost i zvuke. Sve što ti se dešava, svaki susret, misao, pa čak i ponavljajući brojevi, to su sve poruke univerzuma. Kada postaneš svestan tih poruka, tvoj svet se menja. Nema više slučajnosti. Univerzum je postavio savršen plan, a ti si deo njega. Tvoja energija postaje ključ. Kroz tvoje misli, emocije i akcije šalješ energiju koja menja tvoju stvarnost. Svest je ta koja nas povezuje sa univerzalnim zakonom harmonije. Kroz ljubav, pozitivne namere i svestan rad na sebi, ti postavljaš frekvenciju kojom rezonuješ sa svetom. Zato, preusmeri svoje misli. Prati signale kraj puta kroz sinhronizaciju. Stvaraj slike gotovih rješenja umjesto da se fokusiraš na negativne misli i najniže frekvencije. Čuda se dešavaju kada se uskladiš sa univerzalnim zakonom. Kada prepoznaš svoju unutrašnju svetlost, kada počneš da šalješ ljubav i harmoniju, svet oko tebe počinje da se menja. Ti postaješ vodič u svom životu, a univerzum te vodi kroz svaki korak. Sada je vreme da zatražiš od univerzuma da te vodi. Kroz svoju svest, svoju energiju i svoju ljubav otvorit ćeš vrata ka neograničenim mogućnostima. Prvi korak je tvoj. Počni da svesno kreiraš svoju stvarnost. Ovaj trenutak može biti prekretnica. Tvoj svet je u tvojoj ruci, zato neka tvoja svetlost osvetli put. Tvoj potencijal je neograničen, a univerzum je tvoj saveznik. Kroz veru u sebe i usklađivanje sa višim vibracijama, svaki izazov postaje prilika za rast i uzdizanje.